Mintala day kapor bangan wan pasyapi Wadla jingge kinban Nrengan palinti Iku lagi bangala duklay Nanong pinleno ay Ngam kwa ba jingge jong ikan long Mintala day kapor bangan wan pasyapi Wadla jingge kinban Nrengan palinti Iku lagi bangala duklay Nanong pinleno ay Ngam kwa ba jingge jong ikan long sabay Ngatip banga lapin nong minsin jong pi Natu katu kapor banga inoya pi Hinday wato gitu kijindu na jonga Na kwa bangin yalong kung mengswa Minta isya pingan wan tutur kam hajan Nalilingan nom kenran Bapi banya don lang Dakamon ubana jong Singkong jong apin long Hajingim jong Baro si julala de kapor Bangan wan pasyapi Wadla jingge kinban Nrengan palinti Ikular di bangala duklay Nganon pinleno ay Ngam kwa ba jingge jong ikan long sabda de kapor Bangan wan pasyapi Wadla jingge kinban Nrengan palinti Ikular di bangala duklay Nganon pinleno ay Ngam kwa ba jingge jong ikan long sabda What could I eat? Ngaruk ngalam ab ya pi Pim tep las lam Ya pi nga akwi lenti Lam no ba i Ba pin wan pai biang shanga Wan kloi ngan kdo Da jing it ba pura Nanta it sha pi ngan wan Tutur kam hajan Da lelai ngan nom kan ran Ba pi banya don lam Da kamon u ba na jong Shing kong jong na pin long Hajing em jong na Baro shi juna na lika por Ban long biang i jong pi Kam kwa ban ya ru jor Ya ki wai i bat pi Ki kulan ki bang ala tep khay Nganam pen le no ay Ngam kwa ban jing i jong i kan long sat ay Ka por ban long biang i jong pi Kam kwa ban ya ru jor Ya ki wai i bat pi Ki kulan ki bang ala tep khay Nganam pen le no ay Ngam kwa ban jing i jong i kan long sat Mintala ay de kapor bangan wan pasyapi Wadla jingge kinban Nrengan palinti Ikular ki bangala duklay Nganon pinleno ay Ngam kwa ba jingge jong